Dunstar School of Business Switzerland की Honorary Doctor of Philosophy in Transparency and Community Development Service ता Doctorate Degree पिरखरबा Alhaj Dr. Muhammad Riazuddin Khan bu okpagi thawram ama Lilong Darbar Hall da chinglemna pangthokre. Future of Lilong Kendra Development Association Foldana Sinduna Lilong Kendra gi tongan ba polling singdagi lakpa miyoi cha kaya tinduna pangthokhiba thawram aduda Alhaj Dr. Muhammad Riazuddin Khan amadi Mandagi ex Pradhan Asem Ibomsa yauna tongan ba masak naibe miyoi kyana mamal yamlabo bofam tamduna miyamgi pukning singsenki Ningsing bayai tha asigi haukiba tang tareta New Delhi da pangthokhiba convocation amada hariba doctorate degree ase Dunstar School of Business Switzerland gi president pirakhibani Maitai Pangal community gi oina chauthok chaningai oiraba Dr. Muhammad Riazuddin Khan da amukkasu New Delhi da pangthokhiba Global Excellence Summit Lising Ani Kun Mangada Excellence in Transparency and Community Development Service Award Kusinarki Basu Laikrabani. Mafam Kudimokta, Iram Kudimokta, Lilong Kendra Sibu, Havar de Aur Labasu, TV de Aur Labasu, Izat Oidaba, Ying Budanwaitaba, Pa Budawakan, Saulingo Popa, Adumba News Every Information Nanta. Ngaira matam sida karamna Lilong Kendra se izat laiba magul laiba Lilong dagi ni haiba taragadi ataba awu khudingmukna izat tauba adumba praja sing amadi generation sing si amu ole sebattadagi haina khaluk aga hotar po sida support tawiriba saruk ya biriba khudingmuksi aikoina kogi pusi sang pina biraga Lilong Kendra izat laiba Kendra ama Lilong dagi ni haiba matamda ai khoi ku izat tawbiba nasidi Lilong dagi ni haiba da izin dagi bo haining da rom matam sida Lilong dagi ni haiba da chauthok chaba popa adumba Kendra ama ai khoi na khoi mitna hinginge da uba ohen bisnu haiba dua sisu tawjare ai khoi Seng hairabada lairiba amadi phangjaraiba achievement education gi lamda laiba khudingmukse masi khudingmukse taseng hairabada aigi pokpa ipasi morui Abdul Qadir kawi adu yamna ikoina pikni dagi hona aikogi ipaduna piramba advice ni Kanagumba amagi awaba kaaba matamda mateng panglaga mahakku nungaibu ko hinkhibado maduda mateng pangkhiba miduna phanghoga nungaibase awaba kokhiba midudagi henli haibasi yamna toi hairabo hayaman madugi wahai atu madugi para aduna maram oiraga aikoina hek gyam tarakdagi ai isasina mapuda adumuk ni saki honzariba tamzariba khudingmuksina ai amasung miyam gi kana bo hen biu habsi ai gi ngasi phawgi oida duani aduma puna kabul to bi boisano hoji phawsu to biri yamna tentan hairabada ai gi education gi journey si mayamna su tani ngangani briefing masam khotang pijar ke tasena ai koi Aigi ipana nong ingon thai nang 12 class the first division sarpa targadi doctor tamhangani and ingon thai matam du the doctor si Lilong Kendra da manga suna letabna tamne atuga 12 class si so first division san by hai si Manipur gi oina mi chani chhum ta san matamne yam anna wana honlarna 12 class the first division sale Lilong Kendra da gi ai thangkhang sale Manipur gi oina aikogi batch ta aikoi ani khakang challe noma fajarna mas ayuki fajarna mas solaga satko darul mungke aswang gi saisi da satko matamda aigi 12 class da first season chalapko se sigi matung gi kui da noma ani matung da satko matamda wang da aikogi fundai main gi maton asrapena amale rami ikoi da zakir gi mapane
महाक थेंगने माना इंगोंदा नाय कोई मो आई नोंदा केनों तहंगे है नंग नत्र अंदर फारसी जन सल्लिसे माने एन हाय मधुदा माना इंगोंदा हाय बसी अयुक्तने यामला लिनी मतंदने लिलुंग मनुंग तना तना इकोगी पावन कम्युनिटी दा यामला तांग फारसी जन सनबा ना कोई गुंगसिंग सी फेलिसिटेशन तो बिगड़बनी फेलिसिटेशन तो दबसी नुहाइते है अदो तसेना फेलिसिटेशन ऐसी करी मोयना खंगिरबा मतमनी मतमदे फेलिसिटेशन से क्या तमदे हजिकी मतमदे याम तोयना तमने अदो महाकी वखंदा इनकरेज तौनुंगगी अखोगी लेकाय दे लेबा अहल अमना महाकोंदे इनकरेज तौनुंगगी वखन पोमदो मसी भोगदा इकाउजदे असुगुनबा पुरोल ममन नायबा ममन लेबा दुगुनबा पुरोल से तंबी खबगी तुम नसिदा थोदो हिंदू अहोगलु कुबा अमम तंगलो ने कुबे नबगी लमतसिन पसे अहमद महाक से सुमनगी इंजीनियर आइबा एसी बा हम दुपाइजरम बनी अदुबु मसीदी मांगना तौजरबो थबक कम्युनिटी सर्विस मसों माना मियामगिदमक होनम याम सी यागा सकम बिदुना ऑनररी अवार्ड हाइबसी पीबिरपन हारिबे ऑनररी अवार्ड सिटी सुमना खोगी मीला एंबो डॉक्टर सिंबुसु डॉक्टर दुम हाय अदुगा कॉलेज गोजा ओइबो कामुसु एमए पास तौरगा चाहि उम रिसर्च तौर मतुंदा पीएचडी डिग्री एना डॉक्टरेटसु मफंगी अदुबो हारिबो ऑनररी डिग्री सिटी मसाना तौजरपो थबक मयामदु येंगा संस्थान सिंह नथरे यूनिवर्सिटी मन नथगा ग्लोबली अवार्ड ओइना पिरपनी हारिबे अवार्ड सिटी चुमनगी कोई पीएचडी फंगबा डॉक्टरेट फंगबा नथरगा मसागी चुमनगी डॉक्टर ओइबगे याम खेनै अदुना कोई पुनु मंगना असुमा मसागी हानसु प्रजागी सेवा तौजन लाक्सबा कम्युनिटी मयामगी सेवा तौजन लाक्पा मियामगी थबक तौजन लाक्पा महांगना मसागी लेजब पैसा खरना अमसु मसागी फंगजरबो तोलो खरना थबक तौबुसि पेलक्तदना सरकार न्यूड होरगा असेंबली न्यूड होजरगा असेंबली पुमलिनों के द्वारा मोछलगा प्रजा की सेवा अमतंग तौजगे हसे कोई प्रजा लिलों प्रजा पुमना बाबू सौगछि अदुगा कोई लिलों प्रजा पंगदे हसे कोई मयाम फम दो होगा प्रजा की निंजरीबा प्रजा की सेवा तौचे हसे अमुतंग मनिंग थुंगनसी कोई लिलों प्रजा पंगुमसी कोई प्रजा लिलों प्रजा से पंगदे हसे कोई मियाम द उलसी मा पुनसिबिदना मा फंगकदबा मतंग मतंग प्रजा की सेवा तौजरगा ngasi फंगनिबा ऑनररी अवार्ड सिनतबा अते 1 2 3 100 ऑफ अवार्ड्स कोइसनो आइना ईश्वर की मफमदा आइना निजे बगल वेना लोंग प्रजा की में पुनमुसु पुनमकसलेना अमुकाना लुक्सेट